Kampo Revenue Circular Ropen Voithat Langsung Maisam Karbi Anglong Autonomous Council Tollgate Kangkyor Chegaputha Karbi Anglong Autonomous Council Barim EM Ramsing Ronghangpen Pherangkia Maikangni Lason si kedamtang phaikuni ni phai sirkep arni Nagaung District Kampor Revenue Circle Officer ACS Ananya Lehekar Karbi Anglong Autonomous Council Tollgate Along Wangpen Kangkir Ponche Gaputhake Aron Kaliputa Bangso Pherangkia Mayalong Abarim EM Ramsing Ronghanga Hinpen Ningjepon Tangte Koson Pensi Karbi Anglong Along Le Mate Voithat Langso Bridge Nagaung District si Parlopon Deadlock Maputa Ningjepon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kethe Kiding Jasimet CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Land and Revenue Department Lapen Non Kibam MP Morsing Tiso Tumaphan Lapen Hampang Asong Doana Phanta Kilang Cari Dunji Aphan Pachini Po Tangte Karbi Anglong Autonomous Council Barim EM Pherangkia Mayalong Kaningje Ponalam Thepenle Arjupon Xina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Patumidi Bita Kilong Tenke Kampur Circle Officer Karbi Anglong or do what lang so Wangsi Karbi Anglong Tollgate along Karbi Anglong Autonomous Council pen Goose Tax Kasokirung Boma Puthak what lang so pen Karbi Benakaprika Katum complain ki pipina jok ke wang la pen la so puthak alang lidak wang si la Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Goose Tax Kirung Boma Puthak Kang Kira pan ke wang Pasila ke isi bangara ke chok chit thetan khang jang alam lo data ke Kampur long pen Circle Officer ke wang pen Karbi Anglong Tollgate along ke wang pen Kang Kira ni aron masyabe jong si ko pile la som do koklo pulongte Karbi Anglong Autonomous Council pen la mane cooperation si la so kam ke claim ni pon seta la da ke wang pen alang li kipu bangla puhilo non bothat lang so aparai dolong parai ana bangke la ke Nagaung district pasigipu Alangli kipu bangke 1964 nikan isi 6 April 1964 nikan isi mane notification do haso notification atengke la borpothar la pen ke la pu maisa ma hiwerong bangke tribal block pusi Assam government pen kang hoy la so teng se alangli gamatha bangke la da kanta Nagaung district pusi alangli kipu da la bangke chokchi pusi athe 1959 ninka Karbi Anglong district long det pen Wathat lang so police station lo ke kimcheng lo unor ke entire Karbi Anglong West Karbi Anglong district lo hasut ke hamren sub division pusiki lo la so hamren sub division plan pen police station isibe la so police station men ke wathat lang so pulo si wathat lang so la so notification police station notification ke 30 October 1959 ning kan si notification kipi la se notification ta la hello la pela so notification te bang ke Maisam laso area ke lake Karbi Anglong bate wathat langso police station andar apo si serial number to Maisam ke haso notification tege 334 tak peklang lasi lapena parata ako pusot abatai Assam government pen ako notification pilo 24 June 1975 inikan lapena so notification ke Assam Gazette long publish lo Assam Gazette publish ng 3 September 1975 laso a Gazette teng halaso Gazette long ta Iden Bari Longre Maisam Kharupinda lapen Tharbebi la anke Karbi Anglong Autonomous Council district arlu boundary pusi ladak kilo so andar ke hamren police station andar pusi ladak peklang pon tanglo asila daga bangke Nagaung district mane Kampur bena control ni alam thema sida ke ledam de lasi alang li la komane elang paka ke pen komane abang pu inut laso report ki pen ajok ladak ke bang pen laboson Karbi Anglong Autonomous Council aphan lang plot pen asana claim bangke kechok chi pusi dili pudang la pen la bangke si serious mane action eneng pusi dili pudang ni hal athe lasona asai Kampur Circle pen ke claim abatai batai 1993 ningkanta lapusang dulo halaso aho tadak Maisam along Tollgate kikim damahut lapen Raja Gaon along la huya dimalong Karbi Anglong Autonomous Council pen Tollgate mane kim lo laso ki kim
ahud la pela so aputha ka farman Nagaon district pote Kampur Circle pen kadugo we la so hormu hortar na sispon na son dulu seta api kaduwe lang chapet lo like Kampur authority pen kedak nei klemi alam the masile dam de kusi with data with document pen lang dam lo la se aso hot la kaduwe kisis tang article ta 23rd April 1993 ningkan Karbi Anglong Autonomous Council fan handover na ko la 1993 ko dai na iban lasi lasolam the buta hut pena hut lapu lang piparai mate west Karbi Anglong along laso inter district boundary lam the buta kai ta Nagaon district ke hin pen so lam ke do pon si la ke kapidu pone lam the masile dam de ate na 1975 ni kana gejera ting pen alam the buta isi message ta 1988 ni kan lailo WT message lo hala so WT message pana ta pulo jela maisa mendang lo mopen ni ligi putang kharupinda tangho lahaya tharbe bi iden bari lahaya ke Karbi Anglong Autonomous Council andar mate Karbi Anglong district andar lo usi labang ke kipulo usi laan kado we chini dera fita pini kado we lang chap pa me pen Kampur Circle officer lapson Karbi Anglong wang pen la sona inage claim de bang ke la bang ke chiki pingram lo la sila soputhak Karbi Anglong Autonomous Council la hin pen ta non puta ase chubi dun delang ase prapjin pen Karbi Anglong Autonomous Council la hin pen ta la soputhak reaction PC la soputhak action amate ke la so lam hoi bang ke PF hansi nili kar ex Karbi Anglong Autonomous Council la a member la so pini la so birta kapang dak atung atheng do nili lam jai lo anjalo kadong